Kalkalava mai lau Samoa Entertainment TV. Mai pia. Wa amatail vai ta wa Sofia Fio le lua fe lua iti ngao fa anuanuanga o le maliu maleoti mo le tina e tolu sulfitu tau sanga toa mua. Ina ua maliu wailan tamana abantu il falmai o tua ia ail tina lea. Fa amaunia mail kom sinom tanga luengo leo au apa aulongo itino Filipo. Le moli aia leo le tina toa mua le el fasioti tangata pa ivalea. Ua moli a fo il fa au penga ina rea penga mtautia wa fuail manuanga. A fuaisa manuanga tu nga ile tino. E so tanga na molianga il mali wayolan tamatene sul tolu tau sanga il matua. E pe untali mayel kom sina al mtanga luenga i fesili ala ulitio polenisia. O masalomia na tongi el tina leisio ana tama na tamoe. Aya lua tuaile maa tau ilan tamatene le sul tolu tau sanga. Na vatu il fale mai mosef sosoani ay mulmuliane mali wai. O le fasio tangata pa ivalea o maatua o osfale tonu tupu pea. Taru le ita vave male lima te o le matua. O le tasi pe lua maatua ufale pui. Ona o le soli tu la fono lava le tasi. E ese mai sa wanga faasanga itina ama whanau. O lo fa mamafa itama peitai. O lo moli mawina pele ia ifo i o le sao tina alatou. Ili fatu puina o sa wanga. O le vaya so taluai mfa solo maiai ili vaya so nei. A o onga fa awa wal to manga moe popu ngatia. Le Samoa Victim Support Group SVSG tangata o fatu puina sa wanga. Matangata sa waina. O se vaenga o le sao le to manga le se fulu ono aso. Paasanga isa wanga i Samoa. E peo na moli mawina le tinale mai to amua tolu fitu tausanga. Wa molia leo le fasio tangata pa ivalea. Wa mali waila na tama. O lo tu mau lava tapu po le faasa le o le faapapa o fanga ofe. Po fanga paipa po fanga apasusu. Ua failo mai le ofisa leo na wotata ufasilingia. E wiwo o le vaita wa Sofia Fia. Ai o lo tu mau pea le sao na faya o le faaso e sa o le solitu la fono le malomaloa e au fiai ma le faapapa o fanga ofe. O meta aloia sa masani na fia ai whanau tama. E tale ofe fiti pe lima inisi le la po o le tino. Lima futu le umi, ona faapu uma le o pona, vanga na le pona pito itua e poloka mai le kalsini. Vane malita maipu afa inisi fatafa ile vao pona e lua pito itua. Sasa ia ile afa ipu kalsini, ma feula ia ile alo yafi feula ia maua le asu itotonu. Pe fa alima, fa ono, ona feula ia alo yafi ia maua malava le asu ita ai, ma vevela itotonu le onga o fefiti lea. E amatalo na papasi, ia watau fo ona fai tetele au tutuafi e feula masoso e se folinga mai le pu o le fanga ofe pe atu ia ile alo yafi e maua ile pa feololo ma toi feula matu ia isi alo yafi e fa solo toi lava ina pa le hotele ai ma fa awa wai lava ona awa wai ia ita maiti e feula le asu lea ma tutu ia ile alo yafi ma sanga fa pa ai lava ma malo ai e pe ona moli mawina mai e ainga i vai lima lea ua amata mea ai i whaapapa ngā whanga ofe wa Sofia Fia. O leisi me to tia lea ua whao ngā nei e vave masili atu le pale o tele. O atingi apa susu. E ono atingi apa e whaaputa i kuata i nisi mua pito i lalo. Ona so o whaatasi leo atingi apa i e ono i le tape. O le whana lea ua whao ngā ele penisini po le kesi ta avale. E spray tasi lava i totonu. Ona lu leo le whana ia ta apele kesi. Tu iail alo yafi mai le ta mai pupito itua. Ma pāsala lau e siliato na leo tele. Na ilo le whana ofe. O le isi whana sa fausia mai o ngā paipa. Lima inisi le la popoa e pe ono futu le umi. Sala lango e tafu ane lalo e whaavevela ma whao ngā iaili kalasini. Pe lava o le whana ofe. O le whana paipa le ngā lulu ma ta alili lana pā e siliatu o na malomaloa. Ai le umisa taimie o te ai le whana paipa a wae ma alili loa i o na malo loa fo i leo le au feulasu. E le o mauti noa, po o se whana ofe, po o se apa, po o se paipa le whana lea na wha malomalo ai leo auli o le solua i vai lima, ma moli mawina mai a inga i le vai ai o iai, le ampasa o saina, o le ta alili e sau mai lunga e le ngata ina tau wha amatau, ai o le ai o se malo longa e maua. Ta ua mai el vaenga o unanga lautele mtanga luengo leo, ua whaia iai le lato sa ilinga le ainga e ana le whana, ai o le solitu la fono, le wha amarmaloa. E na o sa tupa i te ama vaisinga no tasi tu malo mai savai, na lisi mo le saining o le salau lima sifulua fetala i le so.
e se mai isi tu malo mai se vai ina saini le vai an sotolwai. Pe tai o tu malo upolu le ufa amaliina tala anga o le lato fo ilua se la wafeta la na ave momua. Mai ufa amatua tunei iai, le se lau limas flua fe mol fa anga yo ina ofisa ya ofiai. Fono fa vai tu malo sa fata lua, fale atatasi ya analo fitolu, sa nganga lua, sa nganga fa, a analo fitasi, male ipata itu pailunga. O isi tu malo vai an sotolwai, e a ofiai fa sale le anga tolu, nganga imonga tasi, vai monga lua, fale ata lua, nganga imonga lua, fa sale le anga fa, fale alili lua, palauli tolu, fale alili tasi, fale alupo, palauli tasi, ma palauli lua. Mai fono fa avae o ta ue lunga na ole valui tu malo, u fa matu o tu fo iai male afa mua mua, ole lato valu se lau lima sfulua feta la, ole saininga lona lua, ole ploketi miliona ta la i tu ma. Fa awa wai le lima tau sangal fa pa angal piskoa Amerika, malem tangal wengoa onga ta longa maanga nu utalu mailwa sutalwai. O fa mawina fa mtalanga fa lawa itele, lea fenga inga ile va o fa atono piskoa i Samoa, Chini Walderson, male minista mtangal wengoa onga ta longa maanga nu useu ula yuane. Mamoli mawina ele fa atono piskoa ol nei tulangi, Michael McCabe, male sui officer Sili, ole mtangal wenga, tu au pepe perenise tinei. Ola ta limas fluono to sanga ole unanga fa piskoa ta tutunu. No mai tanga lulue fua mua, ile a feiva se la uno fitu. Ola ta le lua a feo na tanga lulue fua mai Amerika po volunteers, piskoa, o ngā lulue i Samoa, talu mai le na taimi. Moto mai tau fa atuanga, in Sene, male soi fua maloloina. Taimi nei o ngā lue fa atasi ai piskoa mwhai onga, e una ia le faitau tusi, ai ole si iti ole ngana fa Britania ya onga tulanga lua. Ole masino fe puali ole tausang fau, le aito e fo i mai ai volunteers i Samoa, talu mai le taimina o ese tuai ona ole fa mai covitis fluiva, ya mati lua o lua o. Ta ole fa tono piskoa i Samoa Chini Walderson, ole toe fa fo wai ole fa pa angam pol kalame o se isi le ala sanga i luma. O se amana ia tele foi, mole por kalame le awai mai ol fatono piskoli tulangi. Mai le ofisa au tu piskoi Washington e mole mawina le saininga le nei fa moe mai o se nau ta inga fo ilea. Ile por kalame lima tau sanga o savalia nei mo piskoa o saini nei o le fa amalia ina lea o fea ngainga ol fa paanga. E na ol fa masina lea na o ngai to mai fa leo le silia ile ono se fulu ali imta mai tai. O leo ia mol mtanga luenga o leo mo fal pui. Wa umona fa tauto mo fa au. Ma lona lima ile nei yo asole la to misiona. O le au na ma pui Samoa. I fa mau ngal mtanga luenga I fitu se fulu na amata ile vasenga. Ai o mane to lima o le au sia. Na fa tu ai le fai lotu o le aso Reverend Dr. Siosi Sasulu e mana tu o le atua. E a moa fa inga tai mi fa fita uli. Ana fa manatu le fiongal palemia. Fia me Naomi mata afa wa veai ila to ma malu le malo. Na fa malo mfa manuia le likom sina. Le sunga au apa au longo itino Filipo le au fa au. Mfa aftaya fo ifa pa anga male malo. Iana mata nga luenga. Fa la poptonga tuma oti. Ili fa ava no atu o taimi mole mata nga luenga o leo. Malana fa aftai I a ingo a lii mata mai tai. Ili taimi na o ngai nei whanau. E avea ma au na ile mtanga luenga leo ma fale pui. O le fa unga ya ofia ile fa sutolu mo ofisa o leo. Ai lua mo le ofisa o fale pui. E ofia ile lua valu tamaita I tolu fitu alii. E to fao ila to lea. Na maua fa ilonga fa apitoa le student's choice. E ofia ai ku lesa fa aitete le most discipline. Constable Eline Tapo le best round up. Principal Correction Officer Aviata Foleni. Outstanding academic achievement, male correction officer fetausia ifa mai. Lau Samoa Entertainment TV mas fa o poponga ile so ataya o yalo fo le tua ai fa se foi.